Pamirsa Denpasar Festival Denpes Kaping 15 mewali kemargiang oleh Pemkot Denpasar ngelintangin Dinas Pariwisata. Denfest warsane mangkin kelaksana yang offline mengkenah ring widangan patung catur muka saha pelataran Pasar Badung. Raho mangkin pewangunan mekatah stand para pedagang miwah UKM sampun kekawitin. Pawigunan stan Melakarting sampun kakaryanin mangkenah ring trotoar ring ajeng kantor wali kota Denpasar. Pemargi Denfest warsane mangkin kelaksana yang rin kekawitin tanggal selikur kantos selai Desember warsa kali likur. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar MA Desire Mulyani Mausang ri sampun pandemi COVID-19 sayan tedun pemargi Denfest mewali kelaksana yang ring widangan catur muke. Rahu mangkin paiketan dane pacang nyarengang 106 dasa siki UMKM inggian soroh UMKM kuliner Wiadin Fashion, rumasuk nyiagayang stan saking penyandang disabilitas. Para pamilet UMKM ring pameran puniki patut madue KTP Denpasar. Asa punika taler wali kota Denpasar Ikian Jaya Negara Mausang, yening pemargi Denfest war sekali likur, kelaksana yang rin saihang sarang warsa sedurung nyani, sane katah memargi kalah wengi nyangre warsa anyar. Puniki memargi mangde ASN sane dados penyelenggara presiden medue galah ngelimurang manah ring galah panguntat warse. Denfest medasar spirit kreativitas tur sepisanan anggen genah majang generasi muda mabrik bagan. Punika taler ring kewentenan narawakil nenten wantah nyobiahang indik potensi lokal nanging taler ngulengang panglimbakan global saha modern mangde pemargin nyane imbang pantaraning tradisi miwah alikan zaman. Asmara Putra Bali Pos Kuningayang.